Lahurizano drugs mate heroin kina tulong la solong bahini kacena so se tumi ani kar sampor 5 pia bor kai keson thak thak se keton kelang asai kedeng pon bom ona hut naga checking get athainu petrol post along C20 battalion CRPF Ravigil OC Dilai IC Lahurizan PP lapente PS Stabatum Celangsi Dilayang kang kiri kakuru asai kedeng pom bom umuhut ihum Tata DI bearing registration number ke AS 11DC 4350 along pen homplike rapo asabon ahom nepolong lasolong 529.36 grams heroin longpon bangso drug expire tire alusi patu joy sikeban lapente kachingnang bahini ame loposon helo bi ata ningkaning koi raisi lapete apom alang disa bi ata ningkaning koi ra isi asar buramen hop tomba alang litu marong lake hiang thang palak police station Bangoi district Imphal West Manipur inor bangke Pusam Abdul Hasim ataning kaning koira truck alang risar buraben ke Pusam Kasim alang itu arong lake Jiangthang Palak Police Station Bangoi district Imphal West Manipur nonomat bangso sai dwas tame SDPO John Das bokajan alang li pensi bangso sai cipari deng porlang rong gorapen berita pangka pongoren sekte News 24 Karbiang